nambe yamo musike Matiang'i ne team yae lazima banyore birugebi bamagwikaranse meza yoko bageni National Years United ikobono means inga batanyore ti birugebi ga bargaining power is zero ngakibago chikoteba nairo bagwikaranse meza ngakibago te team ya UDA na yaron kuri baga kare president yarenga the other day on Saturday no arenga na bokora ngesi kino nerurenga muira na mutabwati birugebi team ya ODM recently wiki iliyaeta mtu ararawa on deputy party leader gakurie buku akaba sworn in kuba confirmed kuna nere deputy party leader ya ODM oyore in the same capacity ne deputy party leader ya Jubilee nere ukurigi libagari yaye as a national table oyore almost como governor Kisi Paul Simbarati ono chitimu ichonsi sato kire team ne libage kurigari ya MS no endagire kubako iko chitimu ichonsi sato any decision ekwa made on Thursday kurwasi chigodi chisato will dictate immediately a move ya siasa yetu ya gusi na anda nene siasa yetu ya Kenya MS atwara mutu aneyemo MS aneyemere chitimu ni sato timu Matiang'i timu ODM timu UDA yes ono koma jikoranga timu ya UDA na timu ODM na bajira chikoma chikobe ku timu ko team broad base yende ama kubwate kana rende nenjira ba association yes there is a way ibwate kind of association akirende kire team neruete ase team no ODM ase tabwate candidate nekerenyo but chigode chinde ibere nebwate UDA nebwate kana yande nyansiongo yes UDA nebwate candidates no the three wards na barba ko machikora kana balinse abarabungo mwito mabali yes so chitime chonsi tonkoli kichireli bakali yabo in the national space